umutangabuhamya arabonetse. Ibi ngibi twarabivuze ariko abantu bagenda batabyumva neza ko kiriya cyari igitero cyabereye i Bujumbura nyuma y'ububiko bw'intwaro buturitse abantu bagera kuri 40, cyane cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Abasirikare bakuru bamaze gufungwa, 5 bakora mu butasi, 15 bakora kuri eta majoro, n'abandi barenga 20 bose barafunzwe kubera iri turika ryabaye. Bamwe bazizwa kudatanga amakuru y'ubutasi ku bijyanye n'igitero cyagombaga kuba, abandi bagashinzwe ibintu bigiye bitandukanye, ariko byose bihurira kuri iriya turika ryabaye ku bubiko bw'intwaro i Bujumbura muri Musanga. Ibi ngibi mbikubwira rero nkakubwira ko umutangabuhamya yabonetse, nahangaha ngiye gusobanura neza, nkagusobanurira uko byagenze neza n'uko igitero cyagenze, nubwo leta y'u Burundi ikomeje kubihakana mu nzira zigiye zitandukanye, bavuga ko biriya ari umuyaga nkuba cyangwa se umuriro w'amashanyarazi wateye kiriya kibazo. Ariko nyuma y'uko nkuzaniye icyambere abaturage bavuga ko ari ibyo babonye, n'ubu ngubu nkuzaniye umusesenguzi abanze asobanure neza uko bigenda kugira ngo igitero kimene ko nari aturika, kubera ko bitandukanye cyane n'ibintu byaterwa n'umuriro w'amashanyarazi. Amakuru yandi ahari nuko muri Musanga nta muriro w'amashanyarazi uhaba, bakoresha undi muriro usanzwe uva ku ngufu zisubira cyangwa se izizuba, ariko nta muriro w'amashanyarazi uba muri Musanga, kubera ko uyurebye usanga amategeko ajyanye n'ububiko bw'intwaro atemerera kuba hakoreshwa umuriro w'amashanyarazi. Nabyo akaba ari kimwe mu byo turi buze kuza kwibandaho mu kanya gatoya gashize. Baratuza Gaspard, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, amaze gutangaza byinshi, avuga ko kiriya kitari igitero cyaba giturutse imahanga cyangwa imbere mu gihugu, ndetse n'abasirikare baba barigumuye. Ariko amakuru dufite nk'uko bisanzwe, kiriya cyari igitero cya drone kamikazi niyo yakoze biriya byose. Abandi bakibaza yaba yaraturutse ku ruhande rwa M23 cyangwa yaraturutse ku bice cyangwa se ku mitwe irwanya leta y'u Burundi. Ibyo byose byo nibyo tutarabona amakuru arambuye, ariko amakuru yandi wenda twakwizera nuko gishobora kuba cyaragabwe na M23, kubera ko mu minsi yashize n'undi yari yabivuze ko igiye kugika ibitero aho drone zituruka zikabitera mu bice bigiye bitandukanye, cyaba mu Minembwe, haba Uvira ndetse n'ahandi. Ibi ngibi bikaduhuriza kuki? Bikaduhuriza mu ruziga rutwereka ko kiriya cyari igitero. Umutangabuhamya arahari, niwo mu kanya gato tugiye tukumva ku bijyanye neza na Musanga, uko byagenze kugira ngo iraturika ribe, ndetse muri rusange nuko reaction cyangwa uko byagombaga kugenda bitandukanye n'ibyatangajwe. Iri turika rero ni ryumvikanye mu gace ka Musanga mu majyepfo y'umujyi wa Bujumbura, aho rero ububiko bw'intwaro cyangwa amyuni ya gisirikare bwatewe n'impanuka y'umuriro nk'uko leta yabivuze, cyangwa se uyu nguyu Baratuza Gaspard yabivuze. Baratuza Gaspard mu masaha ashize ubwo yari kuganira n'ikinyamakuru RTNB televiziyo y'igihugu, ubwo yaganiraga na BBC ndetse na Reuters, yavuze ko ari impanuka, abwira abaturage ko badakwiye gukomeza gutekana ngo nibatinye. Ariko kugeza ubu ngubu 13 baguye muri gitero, harimo abasivile ndetse n'abasirikare bagera kuri 357 barakomeretse ku buryo bukomeye cyane. Ariko si ibyo byonyine, kubera ko n'ibikorwa remezo by'abaturage, kubera ko ibisasu byaraturikaga nibura bikagera muri metero birenga 5 mu bice bya Kinkondo, Kanyosha, Gasekebuye n'ahandi hose. Ibikorwa remezo cyane cyane ibice by'ibisasu byaragendaga bigaturika bikikubita ku mazu y'abantu akangirika ku buryo bukomeye cyane. Tugiye kwinjira rero mu makuru bundi mu buryo busesuye neza, tubanza kumva ku bijyanye n'uyu muntu wabaye umusirikare cyangwa se n'umutangabuhamya kuri iki gitero. Adusanire neza, ese birashoboka kuba irankambi yaba yarafashwe n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa si byo? Kubera ko nakomeje numva nawe yitsa ku bijyanye n'ububiko bw'intwaro ko bugomba kuba buri mu butaka, bidashoboka ko bwaba buri hejuru. Rero ntaho bishobora guhura n'umuriro w'amashanyarazi kugira ngo abe ari watera sirikwi yateje iturika ringana kuri ryangirije byinshi bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko nanone mu mujyi wa Bujumbura muri Musanga, agace
ka centrale kabikwamo imbunda n'amasasu, kubera ko amakuru namenye nuko inkambi zose zo mu Burundi ariho zakoraga ibikoresho bya gisirikare nabyo byagurwaga na leta ya Kinshasa, kubera ko amakuru hari yizewe nuko ibikoresho byose Burundi buri gukoresha haba mu ntambara ndetse n'imbere mu gihugu biri kugurwa na leta ya Kinshasa nyuma y'amasezerano bagiranye umwaka ushize. Nyemerera kumve iby'uyu nguyu agiye kuvuga, turaza kugaruka natwe turenzaho amagambo make cyane. Nari ndutse kugira ngo ngire icyo nabivuze ko ngire na éclairage kuri ivyo byavuzwe by'amabombe yarashwe. Jewe icyo nabivuga ko ca mbere nuko n'uwo muvugizi wa gisirikare mu kuvuga ngira ngo yihuse kuvuga yatabanje gufata umwanya petete kugira ngo abanze yumvire ikintu yohenda abarundi, kuko icyo yahenze abarundi ni ikintu cumvikana neza yuko bitabaho. Kuri ibyo nobanza nkabasigurira neza yuko ububiko bw'inkoho bw'amabombe buba mu kuzimu, buba muri hangaha, buba hejuru, buba mu kuzimu. Uriko muranyumva? Ego GCN ndiwe turakumviza uri n'umusirikare, ahubwo GCN bone nibaje ngo ubona igihe naheruka hari agasango yaduhaye gaje bike ubwa mbere nagira ni wishikiyeyo. Rero ngiriye ko nuko abantu bamenye yuko amabombe abikwa mu kuzimu, kandi amabombe mu kubikwa ntibikwa iri hanze ya kesi, ibikwa iri muri kesi, ibibitswe neza. Ibombe iyo ariyo yose yaba na grenade. Rero kuza umuvugizi wa gisirikare kuza kubwira abantu yuko habaye kusirikwi, ayo mabombe agaturika akava mu kuzimu akaduga akagenda ibirometero bishikandwi, ibyo bintu neza yuko atamusirikare yobihendwa n'umusivili akoresheje ubwenge arumva yuko bitoshoboka. Rero icyo navuga ngaho ni iki, nuko kusirikwi naho yoba yabaye hariho uburyo buriho habaye kusirikwi bisota umushana ukavamo. Nawe iyo kusirikwi yoba yabaye ikindi cya kabiri, ahantu habikwa ibikoresho bya gisirikare n'ahantu haba hari position y'abasoda batavaho. Ni ukuvuga yuko iyo kusirikwi naho yoba ibaye abasoda bari kwizamu barabona ko ibaye, habaho n'amaalarme indani, habamo n'amaalarme. Jewe magaze yo muri base ndayizi, ndazi itumbereye, ndazi ingene yubatse, ndazi ingene imeze. Rero kugira ngo batubwire yuko ayo mabombe yavuye mu kuzimu akaduga akaguruka akagira ibirometero bishikandwi. Whether you're trading silver with a high risk appetite or playing it safe, waiting for the market to heat. Bishikandwi aciye hejuru, ndetse ikindi mu kuzibika ntibazibika ziraba hejuru, ziba ziryame ziraba hasi mu makese yazo. Rero ngira twokubera tuti deja gusha byagenze gute, ayo mabombe agiye kugwa ahandi yashyizeyo gute, byoba byabaye kubera iki? Hari umuntu ari inyuma y'ibyo bintu. Iby'umushanwa byovyo byibagirwe ntibisubire kubeshwa, abarundi ntibasubire guhendwa, ahubwo mu isoko yasha bakavuga ngo nengo ya gisida yabaye nabo rero bayituriye. Cyane cyane karako kantu narinje kubabwira uko bigenda, uko bimeze, kandi mumenye yuko baze ariyo stock y'igihugu cyose, ni stock y'igihugu cyose, haba impuzu, haba ibirato, haba amasase, haba amabombe, haba indya, ibintu byose biba stoke muri base. Ayandi makambi aza kubitkura muri base ayatwara iyo ari base. Rero kubona byabaye muri base nanyo tuvuga tuti kubiki.
urabyumva neza, nizere ko ushobora kuba usobanukiwe. Ntago bishoboka yuko ububiko bw'intwaro bwaba hejuru mu masitoke asanzwe. Ni ibintu bacukurira amatano bakabikamo, ndetse bukaba bubitse mu ntuza mu masitoke cyangwa bubitse mu bintu bikomeye cyane, bitakora rero ko umuriro w'amashanyarazi watera impanuka nk'iriya. Andi makuru ahari ni uko kiriya gitero kiba hari habayeho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, haba mu gutega ibisasu, atari drone yonyine kamikaze yabikoze, akaba ari nabyo byaje gutuma bahangahe bagera kuri 40, harimo abasirikare 5 bo mu butasi na 15 bo muri etat major, n'abandi basigaye tutaramenya icyo bakoraga bamaze kuba bafungwa. Amakuru ahari ni iki? Amakuru ahari aravuga yuko abasirikare 5 bashinzwe ubutasi bari bagiye kunywa inzoga, bari bagiye mu kabari ubwo byabaga, nabo bakaba baraje gutungurwa kubera ko icyabafungije cya mbere amakuru bayamenye kare ko hashobora kuba ibitero nka biriya, ariko amakuru ntibayitaho, bumva ko bidashoboka kuba Burundi bwaterwa hagati mu gihugu mu mujyi, ugaterwa n'inyeshyamba zikabatera ibitero bimeze kuriya, cyane cyane zikanatera ikigo cya gisirikare gikomeye kuriya, centrale y'ububiko bw'intwaro, ndetse nari naho hari stand ikomeye cyane mu mujyi wa Bujumbura. Akaba ari byo rero baziza abangaba bagera kuri 5, 15 nabo bakaba bari bashamikiye kuri biriya, harimo n'ushinzwe gutanga amakuru y'ububiko bw'intwaro, nawe ashinzwa ibintu bigiye bitandukanye, anakekwaho kuba atarabitse amakuru mu buryo bw'ibanga, bikaza korohera mama kujya binegatiru cyangwa abandi bashyirwa mu majwi kuba barabimenye kare bakabitahura byoroshye cyane, bakaba bagaba iki gitero. Harimo na 15 nyine abo muri etat major batigeze bashyira imbaraga mu kumenya iki gitero cyagabwe kuri ububiko bw'intwaro, ububiko bwa buri kimwe cyose ubundi bufite, nubwo Burundi buvuga ko butazahungabana, ariko amakuru ahari nuko buriya bubiko bw'intwaro bwari bumwe mu bubiko bubitse ibyinshi Burundi butunze kugeza ubu ngubu. Bukaba bwaraturikijwe rero nk'uko byagiye bitangazwa amakuru yacu atandukanye. Nabonye perezida ariko Evariste Ndayishimiye nawe yaratanze ubutumwa ku baturage, afata mu mugongo abaguye muri biriya bitero, ariko baracyicariye ku kinyoma, bakaba bakiri gushyigikira ikinyoma. Ariko iyo urebye neza nk'umusivile, naho hantu bitagaragarira amaso, kiriya ni igitero. Amakuru ngewe n'ubundi niko nzajya ngenda nyakugezaho uko hagiye habonetse andi. Niba ari ubwa mbere usanze kuri umushyira mu Rwanda, kana kuri subscribe, ukandira like n'igitekerezo cyawe uraza kukinyuza muri comment. Reka nkubwire ngo ciao ciao.